इमेतगे नामे कुहबुन इमेतगा हस्ते सय संगत इस सय संगतानी वजह हूँ इमेतग सक नामदारी इमेतगे मजन तक कसाने मर्दुम इस सय संगतानी बारवा जानन तो सरपदा भले इस सय संगतानी एक बला है मुश्किली कि सय संगत सीरो सांग कनक न लूटा گدان پودکاست شاروکان مهرانی درود سرباتا شرفندش مرجع ورکوجات شما زندمان وشبا اچوش که مشما دانا که بلوچستان چی در چونکه گلف تا خلیج تا بحرین بھی ایک مسقط بھی ایک دبئی بھی تھے ایک او دہوں نشتگیں بلوچ بعض شاعر اور ازمکار ہستاں اور بعض فلماں نی سرا ہوں کار کنک بو ہیں گشندہی ہے چ ابے یک عید فیلڈ سرا آئین تا فلم سرا بعض فتکن دبئی تا ہوں فلم سرا شرنجوان ایکٹر ہستاں کہ کار کن گئے کہ بحرین تا ہستاں یا کہ مسقط ہوں ہستاں کہ بلوچی فلم بسر کار کن گیا نمل مسقط بعض عربی ملکہ نہیں تھا کہ وہ عرب نشتگاں عربی زبان ہے اور او دا آئینی چیلنجز چیاں آوانی چوش کے ملک تھا بلوچ یعنی فلم یعنی جنجال استا ہمیں جوستا مرچی کنا مرچی مہمان وجہ عبد الرحمن البلوچی نامہ کہ ایک فلم میکر ہے ایک ایکٹر ہے ایک وقت رائٹر ہے ہستے ہیں اور آئینی ہوتی ایک ادارہ ہے ایک ٹیم ورک کیا فلم چلائیں گئے ہیں فلم جوڑ کر گئے ہیں اور انی مرچی باندھ ہوں ایک فلم یہ سر کار کر گئے ہیں کہ دفتر نام اس رہیں بھلے ماں وہی سجیں جستاں کرا کہ مسقط نشتے کے بلوچانی فلم میکنگ ہے ہما بن گپ موضوع چیاں جنجال چیاں چیلنجز چیاں آئینی ہولوٹ واہگ چیاں بڑا سرجم دیوان ہے وہ بیائی دیمہ بریں جی درتا درحبات ہو جا عبد الرحمن صاحب تی لک لک محنت کہ تو مرچی ہاتھ میں گدانا مارا شرف دا تو عزت دا تو ما چیزیں جوستا شو حوالے شو کارانی حوالے شو کنا گئے تش مسقط یعنی کہ بلوچی فلمنگ حوالے فلم میکنگ حوالے اور شو جنجالانی چیلنجز نی حوالے کجام موضوع شو فلم بنانی ہمیں سر حال سر کا مگپ کنا اور شو میں بعض چیزیں نہیں کارانی حوالے جوست کنا بلے بندہ تک متوت میں چارو کنا وتی جندے بابا تک مگوشے کہ السلام علیکم شمس الدین برات کیا تی خیر وشش میں نے مگا خیر ہیں وماتی بعد مشکور ہاں تو منا انوائٹ کو ہوتی یہ پروگرام ہے تو کا من نام عبد الرحمن البلوچی ما مسقط عمان ہے گا میں پیدائش حمدہ عمان ہے گی میں پتے بھی پیدائش حمدہ عمان ہے تو کا بیتا فما حمد مسقط مردمی ما نشتگاں ایریا تو کا نا ما یک ایریا تو کا نشتگاں نامنی بوشر میں ایریا نامی بوشر مسقط ہے تو کہیں کیپٹل ہے جیو جوان ہے غیر پتہ کم مسقط جند بلوچی زبان ہے یہ والے کم گپ کنا بڑے بندہ تھا ایک بوشے کہ شما تی فلمانی میں چاہ رہے تھا لاتے ہیں چیز کہ شارٹ تم 5 منٹ والا 8 منٹ والا لاتے ہیں مزنے ہوتے ہیں کنی گھنٹے والے ویسے بندات کدی شروع کرتا ہو بلوچی فلمیں بنانے کے خاص کر مسقط ما وطیان نترا گشاں ما فلم سٹارٹ کوتا 1985 دیر ہے یک ہوبی بیتا یک ہوائے بیتا منی کہ ما تو جانے ہے دا میں کہہ رہا چی بلوچ گیشتر ہندی فلم چارن تھی انڈیا فلم انڈیا موویز آئے ہوا ما چا ہمیشہ متاثر بیتا چاہمی ہندی فلمان چھے تو ویسے تھے عبد الرحمن صاحب چونا تائی جند فلم منتہا ویسے تو چی کار کا مطلب تو ڈائریکٹر ہے ایکٹنگ بھی کنے ایک ڈائریکٹر ہے یا وہ تائی جند وتی جند فیل کو جا میں ما ڈائریکشن بھی کنا ما ڈائریکٹراں بھی ما رائٹراں بھی اور ما ایکٹراں بھی اچھا دروئی کار تو وقت کنا گئے ڈائریکشن بھی ایکشن بھی اور رائٹر بھی اور رائٹر بھی موتا اور ایکٹر بھی موتا ترا کوڑا کجام چیز زیادہ مشکل لگی سہیں کارانی تا منا صحیح چیز وش میں انجوائے کرنا میں صحیح چیزاں تو کا ڈائریکشن ہے ایکٹنگ ہے اور اسٹوری رائٹر اسٹوریاں شما چون نوشتے کنے مطلب شما شاگردی مطلب ہانی طرح آیاں تنظر مزا ہاں چی ہاں مطلب زیادہ تر شما فلم چی نہیں طرح بنتے ہیں جوڑ گوتے ہیں ما ارچی منا ما گیشتر کومیڈی نوستا ارچی منی فلم بیتا ما کومیڈی کو تگا گیشتر کامیڈی اثر آتا ہے کامیڈیاں منی فلم گیشتر کامیڈیاں ارچی منی امرہ منی گروپ ہے بچکا چیزیں میں کرا بھی ڈائریکٹر ہستے ہیں اور رائٹر بھی ہستے ہیں آئی رائٹنگ کرنا تھی کومیڈی نہ بسا ٹریجڈی نہیں بسا ما اودا ایکٹر بھائی اودا ما ڈائریکٹر نہ بھی
हाँ बलूचिस्तान था असल शिक के फिल्म मेकिंग के इंचु कोहन ना बुत के एक ज़माना ही मतलब मन खेला ज़्या बारकेजियाँ करते गए शुरू शुरू खुदा मुर्जी और पंजगूर असता पजीर जी तैशा खुदा मुर्दी अल्ताफ साजिद ये वो कोहन ने अमा ज़माना का कि वीसीआर ज़माना का फिल्म करते गा हाँ भले हाँ पता इश्य ची आया भले मैं हिंदी नी नकल करते गए ये इसी ची बाद नू शर्रें वड़ी अबू गए उधर प्रोफेशनलिज्म में हवाले और शर्रे एक्टर हस्ता पर उसका सरफराजी मंतना हाँ वगैरह बलूचिस्तान सुपरस्टार भी किया है कि रफ़ी के बाज़ संगता कि बलूचिस्तानी सुपरस्टार जानक बा उधर बलूचिस्तान था शुमे था शर्तरें एक्टर उधर मस्कत क्या शुमे ख्याला अच्छे मैं ग्रुप है बचका माशाल्लाह इधरो शर एक्टर दुरुश वश एक्टिंग करना डायरेक्शन भी वश करना थी और स्टोरी भी लिखन थी अच्छा तो डायरेक्टर है तारा उद के कुछ एक मर्द में नाम वगैरह के गुमाई कार सक्का वश भी थी कार यानी हमा वड़ा के तो डायरेक्ट करने जल्दी जल्दी अडॉप्ट करती गप्पा थी डायरेक्शन जूरी बाजें तरह मर्द और जंजाल का तो बार बार तो कने काटे कने ती बड़ा नबी बोले हमा के तर गुमाई कार कने वश लगी मनी ग्रुप है बचक मैं ग्रुप है नाम है फंटाजिया 12 फंटाजी अच्छे मनी ग्रुप है बचका मिसल मा स्टोरी लक्केत मा दुरुस्ता इन्फॉर्म करना दुरुस्ता कुछा कि मन के स्टोरी हस्ते प्लान रोचा शुमा रेडी बेत मा शूटिंग करनी पा दुरो बचक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरो दुरो यानी एक्टिंग है तो का परफेक्ट शुमे कर बलूचनी तादाद व आबादी ईसा के साथ ने बाज़ें बलूचनी जिंद वत अरबी का पुजा यानी क्या के पैदाशी अमूद नश्ते गुड़ा शुमा ताना बलूची फिल्म बनाने या कि अरबी हूँ बनाने वो मैं ग्रुप अच्छी फंटाजिया 12 मैं कह रहा हस्ते डायरेक्टर आदिल जदगाली नामनी ये अरबी कशी अरबी फिल्म जोर खानते माँ भले माँ बलूची का नहीं अच्छे आदिल है आदिल जदगाली ये शहबाज अरबी फिल्म भी कश्ता बीता वो मैं ग्रुप यानी वशी वशी स्टोरी बीतगा पमे करा तो जाने ओमान बलूच बाज है माशाल्लाह चारोक फिल्म बलूची अच्छी चारन थे बाज हैं अच्छा बलूची हंसता हूँ ज़्यादा चारक बशों की फिल्म हाँ हाँ इस तरह बलूच में फिल्म चारन थे इधर मैं फिल्म मिसल पाकिस्तान अभी रहा थी ग्वादरा रहा थी बलूचिस्तान अभी रहा हाँ थी इना मानी गुशी के इन्हें मतलब टाइम भी पसंद मानी गुशी के हाँ मतलब इसे कि चारक ज़्यादातर मस्कत तहाश में फिल्म दोस्त दारा को चारक बा या कि बलूचिस्तान है या किसी मस्कत ची डन मतलब यूट्यूब बनी था या ओदा मस्कता चेदन भी मैं फिल्म रहा चारक बया वो बास कसा पसंद बयागा बस मुश्किल अच्छी है माँ गामे गुशन थे गुशी शमे खबर इख्तलाफ है कमू चमे मस्कती बलूचियां चे बलूचिस्तान बलूचियां कम के फर्क हस्ते यानी डिफरेंट हस्ते अच्छा वास्ते को सलेमान बलूचिस्तान जंदे के तास्ता आइन ज़ुबान दिगर ही मतलब मैं मशरकी बलूचिस्तान के गुशे को सलेमान है उदा वंशा या कि ईरानी निश्ते के कब्ज़े सही बलूचिस्तान है बल्कि उदा माँ शहर एक दगे माँ लेकिन माँ एक दगेरा फहम भाई अच्छा माँ ची इंचु गुशी मुश्किल फहम नहीं भाई कि हो माँ नहीं फिल्म अच्छा रहे माँ भी फहम भाई यहाँ ची गुशी गया आओ कम वो लहजे फ़र्क भी लाते जगह जो कराची मकराने का इंता फ़र्क हस्ता है शनी था नो बराबर बात जगह जो भी गुड़ा ऊद मतलब शुमा जो सिनेमा हाँ फिल्म पेशदारी शुरुआत है कि फिल्म जोड़ करे यूं फेस्टिवल बिते माँ वती फिल्म फेस्टिवल दई या बलूची भी या अरबी भी आगुरा उधर थिएटर लगाने अंतश आयो यानी मखलूक टिकट जरूरी के चारी तेश ना टिकट इसरा नहीं फ्री है यार ये अच्छा टिकट फ्री चाह है थे अच्छा फ्री मजनी है पर्दा इसरा आयो हाँ हाँ फ्री है पैसे जरा नहीं तई कुजाम फिल्म के तो इंचो ज़माने के फिल्म बनाई था तई चम्मा आ कुजाम ज़्यादा मशहूर बूता या मर्दवाना दोस्त बूता या तरा दोस्त बूता कुजाम है कि हम तई शोहरत वजह जोड़ बूता मैं एक फिल्म हस्ती 6 घंटे गई नामनी मजबूर इंसान ये फिल्म बाज बेहतरीन है बाज मर्दमा वश बिता वशे अर्ची डायरेक्टर है मुनीर अबू सराज इसे तो का माँ एक्टर भी तंगे माँ एक्टिंग को तबिता स्टोरी पता भी अमशिया गए मुनीर अबू सराज है गए फिल्म नाम है मजबूर इंसान 6 घंटे फिल्म है बाज वश बाज मर्दमा वश बिता और दोहमी फिल्म अर्ची शोहरा रस्ती फिल्म सीर
الشيء دايركتور بتاع علي عبدو وما الشيء توكا اكتين كتا بتا يعني فيلم بھی مشهور ہے سیرے ہمانے مکم توکا چار ہے عشق مو کامیڈین ہے من کھیلا نا ہاں ٹریجڈی ہے اور کامیڈی بھی ماننی او مکم چار گڑا ہمارے فلم کے تو نام گے پیسر مجبور انسان آئی مجبور انسان ہو اسٹوری کم کچھ ہے ہاں یہ سٹوری فیملی ڈراما ہے اچھا ہاں فیملی اچھا ڈراما ہے بلے بعض بہترین بعض وش خشتا انشاءاللہ فلم ہے لنکا متی وسر آئی نا تو بچارے ضرور ضرور اودا یکی بلوچستان تھا یک مسئلہ یہ فلم میکرانی کم انٹرویو کرتے گا یا وطمت دستگا ایشین سر یک مدن جنجال ایک ہستے اودا جنی آدم آنی ہے کہ مطلب تر ہیروئن یا کہ جنکیں ایکٹریس ازمکار نرسی تھے اگر یک کو دو آن مطلب اے جانی تاؤں فرق بھی تھے پھر رول بازیں پر چاگرد تو ایک اسٹوری بنانے لگے گوڑا چاگرد تا جانی نے مدنی کردار ہے اس رول ہے اس شاہی چھ بغیر نامکمل ہے گوڑا ای مسئلہ شما چون گند گیا ہے شما کر استا چوشن چیز جنکیں ایکٹر میں کہہ رہا ہستے جنک ایکٹنگ کرنتے لیڈیاں ایکٹنگ کرنتے فلم سیرتوں کا گونا آؤ مطلب دیکھا چوشن جنجال نہیں وہ دمسکتا کہ فلکشور کجام جنک لیڈیا کا کہاں گما گا ایکٹنگ کرنتے ایچ مشکلہ نہیں اس نے لینا چاہیے پرچہ یہ فیملی ڈراما ہے نا ہاں مطلب ماما مشکل مطلب ہے کہ تو ایک سین ہی جوڑ کر گیا ہے سین تر جنیاد میں ضرورت بھی باقی مدنی آ جائے گی ضرورت بو کسانی آ جائے گی ضرورت بو چتی ہم رول کے کردار کی چیز گوشے گا تر ہما لیول میں چن گوشی گوڑا ہمیں گوڑے مطلب اویلیبل ہم بعض جنک خدا تقریباً ہستے آؤ جنک ایکٹنگ کرنتے بلوچی میں بلوچی فلمانی تو کا تو فلم سیرا پورا بچار جیسے تو کا لیڈیز ایکٹر زبردست آؤ اور شما مسترین جنجال چی ہوں دا فلم میں کرانی جنجال نہیں سے جنجال زانے چاہیے میں کہہ رہا میں ماگا وقت نہ رسی شوٹنگ ہے ماگا وقت نہ رسی بعض یعنی کم کے معاہدہ کم کے تابان بھئی ہیں دا شما چیچو وعدے سر ایک فلم بنائنے تقریباً یک فلمی ہے میں کہہ رہا لگی ماہ دو ماہ ٹیم روتے ہیں فلم ہے بعض لینا میں بچک درو ڈیوٹی ہے تو کہا نا درو بیزیاں فما دروچ بس شوٹنگ کرنے فرائیڈے سیٹرڈے میں کہہ رہا چھٹی ہے نا اور یک فلم کے تیار بو اسی اچھی بات چیچو وعدے سارا دیکھا فلم جوڑ کنی گیف چیچو وعدے سال سرا یا شش ماہ سرا مثل یا کار سہ کنے ماہ گئے 4 ماہ گئے بس 6 ماہ 4 ماہ ٹیم شما میں یقین ہے کیا میں ٹیم میں یقین ہے ایدہ ٹیم باز ہاں ہاں مطلب ہاں میں ٹیم ہے نام فانتازیا 12 یہ میں دی رہی میں ٹیم شمار اسنا چو ٹیم ہسنا بچکانی ہو دیکھا شوشیں ہستا دیکھا اکیڈمیز یا ادارہ کیا آہوں بلوچی فلم بنائیں نہ ہوتا ابھی بلوچی کشن تھے ہو بلوچی زبان ہے ایوہ دیکھا نا گوڑا تائی مستریں چوشوں وابے فلم کے تو ایک خیال ہے یا اسٹوری ہے تائی ذہن نے تا ہستے کہ تنسی پورا نبوت ہے تو شک میں ای وڑے یا کاری کنگ لوٹیں یا کہ وڑے اسٹوری فلم بند کنگ لوٹیں چوشیں چیزیں آئیڈیا تھی کہ راستے کہ انگتا تک نبوتا اور پرچہ نبوتا واللہ منی یک خواب ہستے یک ڈریم ہے منی ہستے کہ گلفے تو کا منچو بلوچ ہاں کہ فلم کش گئے بلوچی ملوٹی یک دستہ بھی یک فلمی کشی یہ فلم یک یادگاری فلمی بیتے منی تمنا ہمشہ آو درسنگو یک جا اور تو شی یک فلم بھی اور کشی آئیو مثل بحرین بلوچا ابھی فلم کشن تھے آو دا انور غلام ہے دبئی ہستا دبئی ہستے سدیر بلوچ ہیں آئیو فاما لوٹی ما یک دستہ بھی ما درو یک فلمی بکشی جوڑ بکنی یعنی فلم یادگار بیتے ہاں ای آو ای باز جو آنے چیزیں منی تمنا ہمیشہ آئیو بس میں خواہشیں کہ جلدی تی تمنا پورا بھی اسٹرگل پہ کرنے وہ ظاہر تمنا با ایدھے مردوں اترا عشق نہ گئے ایدھے کے چار گئے تو چیزیں کو شک لوٹے دے گا تو دیکھ چیزیں کو شک لوٹے گھڑ سرا ماں بس ہمیں گوشاں میں ہوتی بلوچی زبان ماں بھی لوٹی ہوتی بلوچی زبان برز برے یعنی بچہ دنیا تو کا ہر زبان یہ مردم ہر زبان یہ گا مثلا ملے باریاں بنگالیاں چاہیں ہوتی زبان ہے صرف فلم جوڑ کرنا گا فلم شر کرنا گا کش گا پاما لوٹی میں بلوچی زبان بھی ہم برز رو ماں کشیں فلم جی محنت ہو رہا
محنت ور وجه تی لک لک محنت کے تو ہتے مر واحد دا شرف دا میں واد پاسم دا لاس بھی تی شگیدان نے وہ ایک بر پدتی محنت تگرے ما انشاءاللہ شکران شمس الدین تو منا انوائٹ کو وتی یہ پروگرام تو کا ماتی باز مشکور ہوں انشاءاللہ دیمتر دگی لقب بیتے میں تو کا انشاءاللہ تعالی دگی انٹرویو بیتے